Om Swastiastu. Reng rahina mangkin titiang sareng timpal titiang jagi nguacen pupuh ginanda. Sadurungnya ne titiang nyinahang angge. Wastan titiang I Gusti Ayu Sri Agustiani nomor absen 7. Wastan titiang ni Putu Aprilani Suryantari nomor absen 35. Om Awignam Astu Nama Sidam. Ngaden awak bisa Uduh cening pianak bapa idewa. Ada pesan idewa ngangkanen awak idewane paling bisa. Depanganake ngadanin Belok kelawanin dua idewa depang sube anake ane ngadanin. keginane buka nyampat Yen aliang bapa Pratiwimbo Waluya skadi gegaen anake ani nyampat. anak sai tumbuh luhu Geginan anak ane nyampat ento anggon mersiang lu ane ades bilang wai. hilang luhu buka kata Di subane idewa nyampatang lu anes bilang wai punike mekejang buin teke ane madan bu. ya den rire anu liu pepelajaran Enah keto yang darmayang bapa. Ya diaston idewa suba meraga rire tur dua patut idewa nganggahin raga. Suksema antuk galah puputang tintiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.